Mat Johnny Yabayo, Kenya better bang yo. Eva we wanna Johnny Yabayo, Johnny Yabayo, Kenya better bang yo. Eva we wanna Johnny Yabayo, Bayana ya. Bayana ya ikomina Bayana ya ikomina Bayana ya ikomina Umadian uben ke renyang Yesu Kristo we di siangtin poj ba mo Yesu ke pa do jami kon poj ba mo kon ke pa ba jok man ye bi yo ke kanya bang yo ke pa kani en ba ye di dan mana wur wura lingwana na baba ngina yuden agoge Yesu Kristo we jongni ena kama Paul keni nudo kwa ke di chang ben oreno wilan nudo kwa ke di chang ben nudo kwa ke di chang ben ke bang meneni bena abena no yakoba ke bergon ke ko nudo ke yin ke kanya di yinanan ke gimana di yinanan gimana kala banyo ako ke yin ba gimana yung ko jog manini kan yeb go yo ke kanya bang yo kanya nen keni yo bo ke jokon Yesu Kristo we ni yebe yo ke kanya bang yo o yo yeben e yo ne balong dan ke chiek bang dan me balong ke chiek yo mana yebe Yesu Kristo we bang dan malwangi ke chiek bene jok mana kwach yan bene jok mana adwadian ken ungadin o yin yikob ko gon ke gijmen dinan gijmen akom yan ke yin ba wanga wach man yebo Yesu Kristo we wanga wach man yebo Yesu Kristo we ke dier jam magir nut me madalin da jam magir madal wadi da jam menenin me bayan kajgan me ngenchar de gijemana adware yikob di shangtin ke kanyani ba ko wanga wach man yebo e jok achanga uriak beradi achanga orang beradi achanga jam tage kedi ya dware kobyin kene yi da jok me da wanga wach me yeben wanga wanyini ka yebo gon bangdan malwanga ke chiek wangi lok e wang waj mene di changtin ka benwa erach mena chubo ke poda kanyini jamagir nun mareng jidong ke chengen de ko logo yodin ka yiro makadoj ka moga di hindi changtin
kanya de yidi chantin jama chuba a chuba ke riak menini jama roji gengain de da jama doji mago ke jok ke je riak men wanga waj nud ma yebin Yesu Kristo we wanjok mana nuro chingian wanjok mana ayeyin kene bana wanyini bana wanye kwero bana wany jok mi bana wany mana de kobo wi bana wany mana de chik wi bana wany mana de ponya mana no de kali wi bana wany mana nyudyin gene yang pi wi adwaden kono gogin wany mana ne cha pop ke nyala chola de bidikene e da David oyodo e jok e piogan pio David yo yo de jok ena piogan ba ko mangai kanya ako ba jok no joko wonga jam mangai David ki gok mi kon ki chada mi kon arang ko ramata ki dier ke yorang meneni ba keni nyawad kon nyela chola ba shalom law wi kon ando de kwanyo ka ba ke alasker ka de len ko wi go gina gogen wi kon gina gogen ke pa kanyini ba keni wi go na bi wo ke pa kanyini pa je wi wad kon wi go ka da chada tel kon jadong de be do ke pa e chada tel kon bonga gijema kom chadan bonga amala wala der ma kom chadan bogon ke pa kene aichet gin cham manu de ye bogon je piet ke pa moga ke tungu de nya wadu kon moga ge kut de ji manok ge kadogon ke wada me gon ke pa kan yakoba gina nyaga yin ba kan yida jok mani yabe yo ke kanya bang yo jok me yede awaj mani yaben ka wa waj menini bangadan malwang ke chiyo Daniel ma babang abi ke le pod mek abi yepe bu David ke bol kanyini riak mi David riak apa kom David ka David oduo de paj menini ni mi ka ko betin ba men da ji ma chada kon gina ko ben ako bi David ako bang men David kan ba kan yin yana nan yakujwo فقال الملك لأتايا أجتي لماذا تذهب أنت أيضا معنا يو كذا كون كون بنجنا كوب ديفيد يو كذا كون كون ين دوك كاي بيد فاج كيف كني داوت ماك منيان ما بي بجيك فاج يو بيد بودكون كيف كني إبادان مبادان ما بات يو كذا بود ماك ويجي كذا ده موجي تيو وانان ma ñu ben de mo ga ya chet ken de gene ko bayin ba kene bet donga pat yiku lu ko banga ka pa kene yanda riap me lu ko banga menene ba ko be David e ko ba jani e ko ba nyalani dan ba tan pat dan ma kujen dan ma yomburu kon anga ko ba da manini aja ko bukene yan yabadok فأجاب أتاي الملك إن كان للموت أو للحياة فهناك يكون عبدك أيضا yan yabadok bon kany makat yan de ya ka yin kanya ka yin ko ba ka jenen wala ba ka to yo ka yin menene ka romi ko logo yu piu dogu pen ka yekon chi ka yodo kene ba de be de lu gu jok ke ba kene
da na chedien ba wadu kon o ji mango lugo bang wadu kon bana ji aja kana wa o anan manangan pat kere a chunga ka gonen manangan pat a chunga gona ko kene yan yiba we yan yin yiba we yan kanya kadin ko ba ka yenen wala ba ka to ya yiba we yan ya ka yin ka ko ba kene yiba we yan ke ba kene jog ja de be de ko ba kene yina yol de be balit yiwe ke dier e wadi pata ken yiwe wadi ke de wadi do de nagin yiwe je magir ma jagina wa de le de dana men do mien ma kene yiba wiyen manene ko waye ko bo luk yin yu jugurum kene yiwe pen yu jugurum kene bonga jima garomin kene gen a bergen agogin kepa ken debi de kanyni gogman agoga ben gon agogan ka ber gol gon agogan ka ber wad gon anan wad gon kel wad go magane wada kelo dudumal kepa nyang law wi go de na kepa nyang law wi pada ken oket de bakene ji maga bere jagen to debi ji magir ge kada kunde war go menini meni nyonda ken ji netyo ge ye ken debi yo naga ji ma wala debi de wa yadwa yiko biram ling women piyo meet ke bere ji ma gogin ke jamareji ke bere ji ma anen yin kene ji ma ne go ke jamareji ke beri go ke jamareji ke beri ka lidi chan yudin kene awa yi go ke gindot ke bergen awa yi chung ke bergen awa yi chata ke bergen awa yi go ke jamagir ke bergen de changtin ba kene egen alogan pade kene egen logo ket de ken ge cham ke pokop kene yinagan de bi de kan a ci jo yadwa yi ko ke kala je mo gogien ke kala je mo chadien ke dier da je ma gogi jamarji de da wang waj menene da je ma gogin di changtin ke jam doji da je ma chijin da je ma login da je ma ko bi ko ma doji da je ma duok piyewe ji mo ni getting mala jok ke pakani o jok yilugen ke pakani jogi ba jogluk Yesu Kristo we gogon ba gogluk ena logon anenge amuk nengo debit ke luka kanyeni ko mong nege yang Samuel riau Samuel kwan mo nyinga to nyada dar piora bi uchagi kirang kwan mo nyinga to piora bi man gidi piara yo widakial nyalani oko fajaba atay al-malik in kana lil-maut aw lil-haya fa hunaka yakunu abduka kologo yunen ka yiba wi pen kologo yunanin kene da yidong odar yidong e kalni yadwa yiko ba kene ba duok pi pen da wanga waj manot da ji ma chung yin da ji ma luk yin da ji ma ko ba yin da ji ma yide ngado kene yin gi mena de yinen ba kene yuti ama kay jukom ke ba kene nyalani yida ngado kene David otiam kechan ologo man hawat wada nagwi uwat meneni ji ma ko wi mene wa ji na teo do garab gan ke wat meneni pada kana oket ba kene ji mo ge kudo ke pat ji mo ge kudo ke pat ge kuji jalni ge kuna kutugan ba ken ge chuga gon wal ge chunga wad gon ge jamane ni o chugi chubo ke bari ke ji mo gon ni ge kutana kudumi gan o chugu kana ke rumo ke piyo kene ji mo akuden abong ge melinga dogen abong ge makop gen ge jamane wanganga kudumi ge mane wanganga
ge chunka yin wala gijaman go ba ye yigan wala pada ye o yigan ya da yiko ba kani yida jok manut ma chunka yin yugurum ke yeji maga akut yugurum ke yeji maga a chunki da go gijamarje ke bari derum ke wa wach mana yebo e jogi wanga wach mana yeb e jogi nyalani acha debido keluk menini baluk ida jok mayam wa wach ma balwango ke shiego ke dam mego pada ke nauket debit kira bakani nyala chola Shaul got mena chola Shaul ka ume ke to ka golgon udang bakan David yeda nya kwar Shaul meneni go konyen nyala chola bom fish go kala budukon ka jam kwai go dogen kanya chuber yak men nya nyal ni wija wil ke gina gogi David akat gina bi mal ka biogan bakene riak mena bi kom Davidan mani ba yo mana do la wiya yuan adu la wiya chenga mani ni ba nya kwar Shaul arumano nya kwar Shaul mani ana badan ma ba ngol nganyin nya wa Yonathan agoge David ke gendoj ke e yorang me nya nyaleni kanya to wi gon ke ka to kwai gon ke ka pi de gol ge ben gon nyanyalini awat bal kan ma ko gon kenen ba gug ma to akale David ka ko David ke ni cha ber ke yan ka kan yi ja cham ke yan ke taw kan ke pa kani wi da ko ma ko mon ke gon o jam koy ben cha doge yin kanya ben riak kom David asep David e wato kan nyanyal ni gogodi nyanyal ni akat pantola Jerusalem takada kunini e ba kani en ba kan bene bol kanya kwanyen lo wi go yi goen ro kwai go cha kwanyen orumo ke pa ko ba kani la kwanyen ko mo ngani ka linge de be bol kanya ni le dan ma bere wa e kuna yin dan ma kali malawa o ka ben orang mana podu komi o yode kene orang mani ki akwanya na ba yo man wer go kene o yidure pen de bi pit apiji apet kene aina ibn sayduka فقال سبيا للملك هو مقيم في اورشليم لانه قال اليوم ردوا لي بيت اسرائيل مملكه ابي كبول اوران bol kanya rang David ben bol kanya do dan menemal e gogen ke girai bol kanya rang David kany ben bol kanya adu de nyalen mal erang e cha gogodi e cha rumo keni law David ben bol kanya kwany gon de yuwa yebe joge kany ni wanga waj me joge kany ba ke ne nyal rumini nyanyala ni aberi da bang me bangon ana biyanan abi kunde David e kada ka da rayo ke zabib jamagni go kalen kunde David ka David ko be kene jamag ba mongo kene ader ba meno ko mo chade yat o gichamen ba meno kale meno chamo ji mo chade bangat ke kanyeni men ba wang waj meni ba kedi nyanyala biyen akonye Davidan nyanyal ni ba bang nyala aman David menini ba wanga waj yacha yiko kene jama choben garoji jama go garoji ben jama roje ben wangi ko yangi witungu jamni lidu wang lo wangi tungo de wanga waj mejo bana wang wani eno kan yom meno yidin ki yom yegin
mene yo mene ni ano kanyin ida jok maye da wanga waj komni go yudi ke Samuel sani kwan ma nyinga tan pior da bikel kwan ma nyinga tan ba pior da akel gide adak kwan ma nyinga dar pior da bikel ida jok maye da wanga waj maye ben wanga wayni rumo ke wanga wanyni Yako batini kene ba jok manyi yep yo ke kanya bong yo ne ka lungwen ke wor ya leseni maya yeni ya shodi nakede ya bamani mai mulia yetiana ya leseni roga maya yeni na ya shodi nakede ya bamani mai mulia yetiana ya Yeshua bayena ya ikomila bayena ya ikomila Yeshua bayena ya ikomila Isaiah bayena ya ikomila ke wor ngana cha wor meneni bajo mat yor kenya bere bong yor bajo mat yor kenya bere bong yor juang ni yeb yor kanya bong yo juang ni yeda wang waj me yeben changa kel bakene nyele akamwati ni chola de biden da mier mabet e mier magani ba mier Israel oge be ba kwanya tingman arumo kene mier magani warada do ko anga duogen ting Israel kaya kat mier magani ayure ji magani yigira wadaga tiyo giya do ji mier ni giya kabagan yigira madagan yigira ji makongan kelin kanya kadi David madaji ni ba kane geon ke dakyo makonyo madagan ke pakano o David jamgan anga chup bakane David anen e joketiam joga urtiyo jongni gotiam tiyo ka mier maga bergin akadan kene o mier ni go duogen tachi Israel mier ni go duogen ko magani ganyu dowa Kenya da jam mi maba doje ngatman kologa gina chup ki David kanyini o kalwa di chamtin kenanga aponyawa e ko magani bakani da jam maba mogi o anan gajaga ngadman gaya tachi ngadman gaya ching ngadman gijamana aponyin e Yesu Kristo kanyine ko magani bakani linyi dore nyaga iroden nyag linyi ajam mabango abajam mogi ganyi ga bajami o anan geneno yin getago chingi o chugo bet kene ba mer
ango akal mermi kepa kene men ba paj ba mir gena kwany ba mir moge tieng Israel gena kwanyo e otmet mir mogni ga ba mir Israel ma kaja di jago e David rum kene kajini ngorada duo ko mogni ponye yin kene idan mena anganyo wo adi changtin kene dagi pany mabagi ogini di changtin ya changan man gijmene ni changtin bayang changi ya changan man angonu da ko akobin Yesu Kristo we bakene lenye menene bari nya gi ke kal jamong no chube ba nin mi wara mu jo jokene o yin yumi ke jigon ba yum amegi ni jok yum kera keno yin e yumin ba gi bamba mi denye yorin kene war chatum ide lebut menene ba gi ene ba kap gi mi bango nin mi ene ba kap yumro ene ba kap mog gi ke kalgan ba nyol moga ne nyol gan wi uchu be ukit kan mek jam ma uchu be ba jam rama del gan ka jam ba mogan uchu ba yod gan mani ba gi gan aba kap lenyi dare nyak uchu be kene nyari wadi anan ya ci ngadman obami ba kabni dana menene lengo dare nyak udu tunde jok uyo tun kelogan ba nyari ere yu chon kene nyari kab yana kichingi lenyi menene dare nyak kolo lenyi menene nyagin yuneng jokatiam joga biyen joga biga kala pona kele makanya wadgen uchu go bere kene baji maga areng wadu ji maga arware reng gin wade guok kebe gin ko gogin gina chi bi piyo ko de guok ken ko gogin aji di de shamtin a kol nyari a kol wadi a piajigen o yini ja chike kal yicha en ko ni yudi kene da yag mok ka kuncha da o mok ka kuncha da ji ma ko kuncha mo ko bugin lingen ke bol ko bi da ji ma ko jalani kanya bene ji abi be konyi ba kene ngela chola de biden yigu ye o pon meneni kwanyen wa len ben cha nyangwa ke pe kene o de betiamwa jogni ben getiam i David di changtin dakal ga jaga ngadman kal mogni ji mogni mo ye kalni gaba kiti jok gaba chweji jok gaba kiti kon lenyingen barwa nyak da kaj manudo kay bereji kajini jaga ngadman changa kel ako benyal makene mena o kwer mi won mana ba jal madoj mangan ponyo ko be jok shar badan mangan ko jok de mana en mana nyagin nyanda gina dalekat ba ko be man ke ye gina atiamo kwer mi ken ba ko be man yo kwer mi go tiama ko be man de ba jal pon madoj ho ba jal ko madoj de yadwa yiko ba kene dana menene yanga kengadman yanga kenga way rock yeso ke pon mi kon kanya benen changa kel akat majma
ke e maj ma meneni e da jal meg ma yuden kom no yudi ke yuwan ma aryaw e jal ni we mena jagi ba we mi wala we na jasa e we ni ge shiedo ke yeso ke kon da na mena komin ke ni ba jal pon ma doj o ngan kwat ke jok o pon ke won jok ke pon ma doj jala kom ke wan ma ke kanyeni ba ke ni jal ni ngan wo ke mena yeso kristo we mena yangi kon ako ke ni ma le no le ka yeso yinganyan iba kwer anta qudus Allah ko bedir kene yeso ba jok yeso ba nen yeso ba kwer padana nyut ken ta manene yanga tungo de yesu kristo we geje mana nyut ba kaber kene da na manene gonyo yesu kristo we ke chingjam maga toji ajedi di changtin una yal buri jok a miragen kajagen jamgen jaga ngad mandi chang kologo lengen okwanywa wa aji mago kwaj wo be ni mi ka be de bi kanyini akwany go ling mi ji maga pin migan ba kwany ngad man kade bidu ko kani kade bidu kajini ke ngad man aji a yede kalgan nan daji marang aji nganyin nan aji nganyin anan ke yede kalgan daji marang mani ba orang manu de kalgan anga gogwa wa adwat o gijmeneni kwanywa o lenyini kwajwa ke bol kanyini yedwa o piyowi tinga kiel ke yan ka kanyi ke ko be dana mena nganyin dana mena nganyin kene yanga jorangan o nganyin kene ne yongorang kwajwa jo ke bol kany ke perkon wo wiya yina yesu kristo we yina ko kene ngana gonyin ke to ubeda ba gonchat ka ngana yel yin ke ge jamana ramo ke del ubeda ba yel yina yesu kristo we yina yibe no giben maga de jama ramo ke reken maga de jama dalgan ka bongdan ka kalgan ma wuj gona la yin anan nyari men apio go tinga yinan ke beda men nganyen yacha nywaken ke berda na meneni wacha kwach ke bokiel anan ya kara meni bole tiyo ni ka kar kon bole wo yina yedi weda na men yelin weda men podi yin ke tojmen weda na men dier mi ko meki dier jam gon dogien jama do ngad manan wo jamne dogien ya kwaj wo wiya dan mena rangan kanya rangen ya chibe en chingi huwa yina jongnen yina waymok akan kurang ke komdan men ya ko be yin kene duodo ke kabol kanya ke renyang yesu kristo we kadwo ke renyang yesu kristo we bon kaji ke pa ke dan meneni ba kidi jonga chuat dan meneni badam jonga choji o jonga choji an yere gijemana beru choji dan meneni ke ba meneni ya cha yiko kene kadwo ke dan meneni kadwo ke rungan kadwo ke nenon kadwo ke elgon ke renyang yesu kristo we bonkaji iba tiam ke renyang yesu kristo we wo ya chola lago mi kom dan men rangan wo kanya de yin bongorang kay jikon kanya de yin da yum kanya de yin wo kim nyebere bogan wo ya kwaje kane lidi komodan men kale lagomi be jago
ke be da meneni da na mena ai to ke pio gan ya kwa wo wiya keni we moga a chungo ke pio go mogni ya cha u ko bunu we mok nyagon ke pio men ke re nyang Yesu Kristo we kadun ke bol kan ya ko won kene nyagon ke bol kan ke re nyang Yesu Kristo we poj ba mogi yina jognen yina jonga chung ke debit ka ATM ka ji maga luonge kon go konyen poj ba magi ya kwa je tio ke bol kan jonga chuat ji maga awang wai mi dele king jo yiken nan nyingan chipgane jama gogare ji ben o anaga apo bol kan go jamare je chang ben o nyang ji ni ganan jamare je ben mago anaga ya kwa jo yina jognen yeb nyengen luk nyengen wanga waj mana yebin da wanga waj ba yebo yima ba nengen wanga waj no ba nengen de ya kwaje ka bol kan ina jonga shuat luk nyengen wanga waj ni yeb lidken wanga waj ba yeb yen poj ba mogi ka duang ba mi ina jognen amen nyale chola John jal juak abere pon ka ko bijok ke yi pon me gon tienga ba peje ma buru jok ka wangani ba keni John ke bol kani akom gan keni bada ma wujora bada mai go we loj meneni ba urang mana benu do ke John mana neno ji mana komo eji mo ba pet de wa waj mana yeb jok ayeb John jal jok wangani wa wanya yebo Yesu Kristo we ba kene tingo rog ben kanya ko be John kene yewun tingo rog ben gebi kage yeyo ke juago e John akomo e tienga ba peje ma buru jok kene ba dan mai go do weloj ke pa kene igina chaman nchamo ki chama ban o god ma hugo ti o ban ugud ma hugo ji de wanya yebe jok ayebe John ke wanga ni ba kene jeyel ke ponya mana ponyen o jugo be ke kanya de yinanan ko ba ko mewa ba woni jok da jima ko kan yin ba men yi gweda kan ko ba jok yin amana ronin amana ne ngin ke yo mana apunyin di changtin ya cha yi ko kane John jala juak yi ko ke bergon ke changa kel ba kane e jom tieng mo ge ko bo kane mana John jal juak nu gun ko ke gingang de ko ba ke bernyal ko ben ge ben ge pat o chugo ber ken daji mabanyo wuod mana kalinan wuod mana ponyenan daji mabenyi de yoda yiko kane ye wangi ki wanga waj mana yebe jok wanga wayni ji mo ling wuod mana komin bi changtin wanga waj manini go ke ber gon go ke ber wanga wayni ke ba kane bana wanga waj mana yebo joken wuod mi gon wodi ji magani ya cha yiko yina da ling wuod mi amen mana nyoga yinen wuod meneni akala ke wan e ba chi jo ke nyana chola Paul ke paja kial maka da gare ka ba kal wuod e paj meneni ba kane Paul apot ka Paul ke don mak e raket ge pot ka ke mak anan por mena porgen ge kal ke kadini kaga kid otmak menene bariak
mana chup ke bergen ke yonini joga go ayeb ka wang wat ba kane penyanan peny anan ke changani ke warani aya pol ke cha wor ke od mak ke luang ayo amagen eka doga waj dog bab doga od mok ben ka ke yebo jok ke warani wanga wanya yebe jok ke warani ba kane nyela kitgan od mak ke onani nyeleni ena kal ke wok ka ko ke golokon ka kedi ya pol loken lead alat ker mo kiel pol porgen ola ker meganan pol akelen ka kede alogen e pol ngana jala lo kede mo polen bene wa waj mena komien jamarejin mago ke berkot e kany magni wa waje be jok laskari nimi ka bere ana jam abere nana laskari cha e chiga pur laskari anan wa ngolo jok alogo jok laskari keta laskari mega bi aloga kere chingon pade laskari kere aloga kere de ba kan laskari menene ke golgo ben geye ke jok yedwa yiko kalogo wangi nena jamari ben wangi nena jamari ben balaw kene menene ba gongat man ke ba kene kologa joga wa yebu anyi yebu wangi jok yira jam gogen edo wangi ked gon ayenen jamari kedgen o mo goge joga gon kologa jam goge jam ba jamari ben ba jam ngat man agok yida anene jam ngat man kedgen o jam jok ba neni mene nyoda kene o chugo be ke mene ni ba ngat man ana yewangi agok ke gipen ke kunicha o gij mene ni akale ni nyodo yin di chawtin da jema guat keje media gacha guat go ko maraji de da gije maku joje ni ba kene ngana gwaden ke ba go giraj mena gogen awi ngan guat giraj mena ni ba na gana wi ana tori igina gogana giraj mena gogen anan gini mo gogo yikon e ba gij maraj anna mena ni alunya kat e da na mana nene gini ni ngani ni alunya guat ke kanyani ba anang ne ket mana duru ngani ba gogin raj ena kada ele abda meneni o ngani gwaden ba na ket ke ba meneni koli ba da meneni ngwat obiyo medo ka gwadeji ibada menye gwat ya cha yiko kene padi yina che gwat de ba anaga kari ena gwat a gwadeji ni ongo ba enna wa agogo ke jini awe jini gogo jamarji ke bang maneni wi wangi yebe jok wo yina a jok mana kop kene nying won o yebo yin ka wo nena ke jama nyagin ya kwaj wo ke bere ji ben magonu dana anani nan o nyingen o yeba ngat man kanya beni kombany kanyani bakari anaga iyenga wicked mana bar iyenyu de jam ben or ben mo kombany ke jam ben go kalen ka go nyu de yin ke bol kanyani de ke banga berken ba ena che nyut enyu de yin akerin achedin wo ji moganen jama nyinyu de ben dana mana nena ke jamok jama nenen o jamogoni padina nyodagen
wo jamong ne nyigin ke bol kon kawe berayin ayep wangon ne ka yebe wang John ayol bangami ay wan mena kom aba gwer kana jamane na John ba yina nyadagan yina nyad jamane na John ben yina nyadigan gimagir ma gogin ba yina ke nyudo kay ben mikan ke ba manene ya kwat ke ber nyaare men ya kwat ke ber wodi men ken wi nen enen ke ba nyu mana kali ke ba nga berken mana yin ayeb wangon ne pa nga de man wo ya kwaja ke bol kany ke berji mago banen wang waj mana yebin nyingen wang waj mana ni mana yebin ngejigen o ledogen o go yegen ki yo mana kal wang waj ni poj ba magi ka duang ba mi yina jognen yina nan gene padi jimak ben ya ngany wo kene ni mi ka chiega da man ku wor jimak ni yu dom gan ku wor kanyo lit ga wa waj mana ni e gina gogin ke bergen poj ba magi ka duang ba mi amen. Gidi jok Yesu Kristo we o bedo kin ke pakani yida jok ma yedi yida jok ma yeda wanga waj ko logo yibong jam ma ba mogi ma ba me berge kwajin kwaje ke ba ko bi yeleji ko logo bong jam manen yin me wi yin madurin bol jok kani kwaj ke bere jam mogni gedwa yiko ba kani di sangtin jorang ke pode da bay minut mamul pinu mamul kwaji ke berji magani kanya de yinan kwaji ke berji mago bayan kany ma per kany bedinan kolo yin bong jam minut ma berge kwajin ye wanjok wan menene yuko ba jok ke jukon ke bere jam mago berge chuku kwajo yi kel jam ni ben giñ man yang mal ke ber jam ni ben ba ko ba yel dan o ko mega Yesu Kristo we gedi jogo bere won wo chang yit ke bor kany mek ke reta ga man ni mu jo Yesu Kristo we ke wang waj man ye ben u ba madu ben u ji maga ben ke yan ke lan kany iba Matthew idan mana aka be ling word men da mana ling word men da mana ling word men ni gede jok ke duang me Yesu Kristo we o chada kin o go ke be mi ka yu ko kane yi gogan ke gindwan amen.